Aduh, pengumuman temannya ada joget. Sebeli,
Oke, WhatsApp bro. Sekarang kita berada di Mundo Studio mau rekaman lagu yang terakhir. Ya kayaknya, tapi bas liulah lagu bingung mas, jangan kita rekam. Kita mau rampungin apa namanya album kita yang pertama. Nanti judulnya Republik Jancuk. Oke. Sampai ketemu lanjutnya nanti kita rekaman. Oke. Hotman Paris kan kene. Kalau aku gini juga. Recording finish. Bentar lagi kita bakal lihat album pertama kita. Yeay. Ngapa sih, Dek? Rekam aja. Kita bakal launching tapi kita nggak bakal main. Ya, coba, Mas.
Bajani keto tiang bealet bunyi sesanganan kawan jaja sirat maduluran bungan duren ijo sumangkane kuning gading kanti lampu muda salah nang kekalia semanga ronci. Bajani keto tiang bealet bunyi sesanganan kawan jaja sirat maduluran bungan duren ijo sumangkane kuning gading kanti lampu muda salah nang kekalia semanga ronci. Bajani keto tiang bealet bunyi sesanganan kawan jaja sirat maduluran bungan duren ijo sumangkane kuning gading kanti lampu muda salah nang kekalia semanga ronci. Bawa sanaku pulang, jangan sembunyikan dalam istana. Bawa dia kembali, ku rindukan dia pagi ini. Berpayungkan hitam
Woi, Udah dong. Deng ci ban ci di. lupa gue beli jane sih. Oh ci kleng. Ini bali jani oh. Pemakai jane nih. Macam nih. Ah, canglah aplikasi ci. Jadi kirim cang di grup linknya nah. Woi, udah jauhnya nih. Woi, udah nih. Udah rame-rame. Udah rame nih. Serpo cica mesti cari cici. Nah, coba nah. Ini kan konsepsi kuliah corona. Nih kan beli cang.
Ya. Nah, jadi begini. Sekan. Coba sana. Ingat jangan sakit ini. Oyong di mana lu nah? Pangkon gesit.